kuzu sambo tuntane su charjui lerim phini guchup da chika tarigi lerim gorim dikti janda shumi string zam nga da poro wansel pe khangna le lebe thuji om nga cheni gi khatule kuzu sambo tambara tuntane su soding na le nuanga da rimbo chegi debi zapem gi che tasal henso gi tungchenda gelong chokde kheden gi thumi sapchi kojana gelong choten menkana thabub da dewi neji chu Duin chuse takpachi nara takche bechubi chuche su chudi. Zamling na chadu yarsing jomi da tin dulu ya tuishugi 30 degree Celsius sumchusu geda changa Tokyo bemi di tato chimche toshuji. Nyuanga da rimboche gi debi zapem gi che tasal henso gi chungchin sabda gelyong chokde na keden gi tumi sabji kosha nandi lekdar nai. Tasal henso gi tungchin sabde zanla namgeimda tari tungchin be makyube hema kogi miwanga da rimbochi changabbe cha shuyebi. Shiyobbe cha shuyirilo kogi geyong tsudunalu dochin homda nasil henkanalu dilam gupinbe cha shuno. Miwanga shapchogi ngeto timgi dunsagi tampin tashi chuzomde geyong tsudenalu kedingi tumibe kojanai. Janda nesulgi dinlo chimidojigi nijupiwi. Gelyong tenten chokchungi taship tsugi tenlu lagada tenten tsu jenigi tuidi charshi bedidu. De charshi bedi yubi tui suya debi zapim gi chele lalin tabni gotsunu. Doru chokchung digi lagada zongshi ge jeni tui suya gotsudi yubi. Telepa taship karagi paro taksang jenigi tenlu ngitam tongcha nire tugoni imda hema bewa chin tongcha chilege tu mogopime. Te timputashi chuzongda gongza chutin changang khalhagang tsuda parolu rimpung zongda kichul hagang di zumbe punakha zongda chimil hagang tsu jego bachin ngitam tongcha re tugoni ime. Gelyong tenten chokchungda chiwachin lo job ke menche bemi alusulu thi jacha ngapchu phapcha yuse imda lo nga menche bemi alusulu imbachin thi di chi mogoni me tare thi su dukta shil chokdegi duni iru chida gubigi chi sekhechi sumle thi su sane kha chuna duni me taru chokchung digi laga jeme ge naluya jithi tongthare guchuno disuya pumtalu jambal hagangda parolu tumche da dobjizong penciling lu rinchen dingyamba da peljen chashi chiling sheda timpulu temba dordenma da semtokha zong tele tongsalu tongsa zong suime disugi thi di chida gubigi chi sekhe chi sumle duni me tashep sugi laga zongji chu duza sugi kablu mato jeme du namra beru je chuni me chandane sigi tanle chuni jamagi ni jubui Gakapna chongla chungwa da barma chulu mangil jamtong tobe mathomi di tonglen chen chibera yubika neyam leten netang di henkera chodachi lu judidu. De khoncha chaplu mangil jamtong tobe thopsup zoni di kha cheu bera chimidatin zami magi che timpulu kindil lerim gi tholu kodai lerim chi godin thakchi. Lerim dia gerde da nidil sukde su chika bakonjina kindil lerim chugi kole daden jesu bethablu ime. Tatu sinse godai lerim di Dzongkha sumna godin thap chadi yubda dari thimpulu godin thabikap ngidil chukde chugi nedin chouchi khore kegi cheji mado chu chi di kindil gi lerim mado chugi kole shedi yub I dia thonla bimi chulu damkha mado chu jinthablu ime. When it comes to the participants from Thimphu and Lerim dina Thimphu da punaka Dzongkha nale chama tomi tsugi kyundul diki kole shebe. Inru sharcho khatule ome tsugi gelyong kyundul genlen tablamda gelyong siye sa nyukangi kole mishebe. The Lerim dille ten tama tsuma gubi kyundul len tsumi gi kole goa pe tsudiyo. On the credit access without mortgage too. Chompa laluchi gi lamina dizum gi lerim di phento chen chi duze imda laluchi gi bewachin godai lerim di chongla binina dandi yemi chulu phento mam juni me zi ime. I've been in the business for ngara chongla be di longa lando yeble chongla go chuni gi tenlu kinde gop mi dere ngalu gop di chongla ya tatani gi tenlu kinde go mi di I debeole kinde chukdi chugi dizumgi kinde luya chorim zombachin phento chuni me entrepreneurial ecosystem la MPL di namsamita ya tet bombere asunu tet anala phalu ta majima jage si wajin jemitulu tetaro nitik betero chala nongumi tero labe mitulu de toponi message ni sa ambodalu sa MPL de kat
가데베 냄베니노 디기기 돌은 가데베 베니노 날파 탈람 가데베 뛰니노 때 디기기디 걸어 순리에 논데도 때 탈람 뛰니기 마도 때 날아파줄에 차로 벽업디 같이 Lerim di du chong da zo da chok de gi gilchi chongdul tewa da nyamdul be di godin thabyeb da dia du Europe chi dum chok bi chongla japchu legil gi chashi chi eme janda ne sege den le something dolker yi nyu ju be yi gya khapna shio le gu chu nyedel chuk de da tashel le de chuna shijur gi lerim chu godin thabi ga ra yup yi de la di chu chashi da thi di ra ju tu bachin Digi gakap nangkelu beljogi kokap lejum zo suni imle drobe najin chu chigelu jogop miten se ime. Dia debi duntana lunchen lodi stringi lenzilu auto lobra dewi lebe suda chebekap sun yup in. Auto lobda tewi lebe chigi lunchelu lebe zu gom shushimle pecha trotu di tawa Australia lu jume yasing jodo yoble dilu jungi katole kachira zedo se tiwa shunu. De sherigi lotar ziche nikdong kechi chi chemada chiuda nahi lebe sumja lapchi gongju bedi yu beime. De hemai lo tunalu lebe tonta ni malamchi gi gongju bedi yu beime. Lenchogi sumena lotar shindu dumi pshigelu jume yasing jodo yu melu zhunya tsage shedi yu seime. Inru zhungi ya kokab trabda lejum tsudi jume zu kame su seime. Nami semibe jodo zunga chome baba numerically Dzongkha dhariatsi masuchi yume last 2 years jora so those who have been ready prepared jo kar ready with jo so sudden joni digi with so mato chip to is too early to say that now numbers are on up lots in this little too early. Lunchogi sumena sherik da shiyo mimang shabdo da jime lede suna shijur bimidigi junkyu tsulu kokab lejum zo su seime. If the value of money that you get here is almost similar to what you get in Australia majority rangi ukhadu rangi pampicha chikadu rangi yenda chikadu rangi alchiga tunira gawati babadi Inru shijur tile rewa kimi dubdedi tun susu lo takpachi godo onse ime. De debi lo suna dubi na jun jatale chedibe pshigil lu son du yobda dinale mansuchi Australia lu son yobime. Na hi tsunsera dumi tonta chuni malamchi Australia lu dudo yobbe ime. De dumi pshigil lu dumi sugi gyakhabna lu tiru bor chetotobe ke sudo yobbe imda geju nile wanzingi tokyoda chuda jillo nitong kechichi lu dumi pshigil lu dumi sule niltam terbum ge de jil hudu yobbe ime. De dinale niltam terbum jimalamchi Australia le hudu yobbe ime. Jandane sugi tonlu lunchile sonam chingi nyojudi shtojigi dulenbewi. Talafa tempu gelyong choten menkana thabuk da dewi menchu chu jam tong to be chuni ime. Dia zapub gise menka dena chuche sapchi sudi yebda chuche diletin duin chuche takwachi na thabuk chu nyezin bedi menrik chu jabnin be chuni ime. Doro takchi gi chuche chu sarbe thanglu yebi gelzin neri kakthapte wada gelyong gonor tache kha chuna luya chudi bedu. Godambara sowi khechogi nebgi nedichu lori na chuwi shuma nebgi chuda lochichu yubi pechedi Vitek MS semi thuchena chup ime digi shule din thungku chinara thuche digi neb dilu thabup gachi yub inachu zewa mebbe ten chup ime dari thuche di gelyong choten menkhana chamchi chudi yubda thuche digi chapsa dubda dewi neji da tolinda dewi neji sumgi shemi neji dakpa chira takche bechuni ime te Vitek 2 zemi thuche digi thabupda dewi menche benigi denlu menri chu jabnin bedo yobda thuche dia gelzin neri kak thapte wada gelyong gono takche khanaya chudibedu Mendigi takchi di gadebi themo suje da di bubda tindibigi thabubda tindibigi men gachumchi di gadimchi be jingopina ani di suteni di hemagi luksigi bebe wachin de chuche chujega de dinji dini bana go mel te daribi wachin de karmani na lo te ani gachulo nga thabub di gachuzumina di ana ewa che subimbe tele ganda da chuchinga da chudamgi bana be wachin men ri gachuzumchi di te neti lu pigo benagi di te dansumchi dupte di dari ani beten tamembela te soil henkhagi kyumena thuche sapchumi digi soil lobjong na chodubya da tani na thenthap jung ze ime Newton saya chutham nebi thuche dia UK lu yebi Fleming Fund Project semi doram le degi japchu beditu
te dari choten men khana ninta jindura thabub da dewi takji gi denlu peche gepchu thare hedo yob ime jandane sulgi denlu kyaljang chodin gi nyenju phu in Gelifulu Tanjora Chirsongda Nandin Gitunle Silzigi Tinkin Yubi Do Publin Besi Saguchi Oni Ime. De Tinkin di Jabni Gitunlu Salang Tendi di Debi Zapem Lu Tsidi Yubda Tinki di Jubishuma Shachoda Ichu Dele Locho Dzongkha Mrs. Hulu Pentu Suni Ime. Do Publin Besi Sagu dia Gelifu Nangkyu Namru Thangi Bolo Kalu Sacha Ekar Kichi Dun de Chinalu Chabni Ime. Do Publin Besalu Do Jasida Silze Tile Deyop to Desi Kamida Jadamgi I Sasu Susu Bechabni Ime. De Tinkin Diluten Sansam Nigipa na Chondel Gishaptu Lejumbe Jinsuni Imma Te Beljugi Kepenya Zutubi Rewadu. Do Publin Besi Tinkin dia Newtom Saya Gebja Gebchu Serota Andi Chabni Ime. This is the third dry port. Penciling lu de Publin Besak Chunkuchi da Pasa Khalu Chichabe Gara Yumi Ditu da Tari Gidi Sumbai de na Gelifu Gidi Bomsu Bewika Sagoya Tab de Totobeyu And best located. De legil dia jagashungi mangil jobchu thole chabni imda thunke di chilo ni tong kechi ji judu khamchi lu judu chubira wadu jandane sugi tenlu gelifule karmawandi ki ne chudi stringzam gi thulembewi Timpu timsung tewagi nimre na timgelgi la madaw chubemi nyushura jidere zundu yap ime de chilo ni tong kechi loi geljung dugi gagde nedi da tibachin duchi timgelgi changin bemi toshora tabzing bemi di tendi yap ime Iru tare timsung gapatsugi nyensung takur bedo yeble tabzing chuchi di timgelgi changin chu ma phab besudidu Timsung Gakpatsugi Chiru Atara Nyensung Takur Bedo Yamache Za Pup Tapim Dele Nyim Lubewachin Totin Gidi Sebeule Takur di Damdam Bera Bedo Yap Ime. Te Jangin Bemi Mashuchira Nyim Dinalu Tendo Yabda Dinale Mashuchi Tabzing Bemi Su Tendo Yap Ime. Nyenju da Chebachin Chilo Nikton Kechilu Timgelgi Jangin Gare Nale Tabzingi Jangin di Jacha Gepchul Hapchi Nyenju Bedi Yuzi Ime. Te Tempulu Chidanga Bina Jamchira Tabzingi Nedin Sumchul Hapchi Temidi Dau China Toshu Chibe Tendebedu. Timsung Gagdegi Chidanga Be Chise Kechi Dinle Nyensung Takurchu Damdam Bera Beni Gutsu Medatun Timsung Gagpatsu Detsin Bom na Jodi Droba Chusi Ni Chunchera Dedu Yup Ime. Koncha Chabgi Labmina Nyensung Takurgi Dubde Tsuya Lejum Bera Temme Sishichi. Te Debe Dauna Timpu Timsung Tewana Tabzing Bemigi Neden Chuchi Nyeshu Bedidu. Di Zumbe Debe Duntana Tewadina Tabzingi Neden Ngachi di Timgelgi Jangin Kechi Dudi Ji Toki Bedidu. Te Timsung Gagdigi Gyemina Kongi Khatule Nyensung Takursu Damdam Bera Bemidia Timpu Tumdi Nyensung da Dembe Zotablu Migdi In Sishichi. Janda Nesil Gidenle Bemosalun Sringi Nyeshu In. Timpu Jakur Sanam Chontum di Nyamchi Bombera Bedu Yeble Tare Chusida Tunkitsu Zonsi Sagu di Sanam Jakur Chontum di gi Don Chulu Bodi Yepeme. De Sagu Sab di Letin Nyopso Chaba O Mitsulu Nyamnyong Sab Jinsuni Immache Chong Chong Mitsuya Konrai Tunkitsu Seltin Benigi Tamkatsu Topsuni Ime. Ani de nekap ki chontom imda mitsu ki sago dinale zatungi rik chanyamra topchuni ime dia chesele gochu di shinde da gonur gi tenke dele dunai rik da domapani di zumbe pe da metu gi chamchu ya topchuni ime de chontom di sago dina po di nimdak pachi leke majuru ninu meba mitsu temte bera onsa thom ime sonde lokti le de ton ju no mala tatare achi chi sapo sodo benen uchi kanen dul tamna ngada ge bu ganem chi thuji zimin ge ne rom yela ma thong chong si de male na ki evidence sem gaila hamada chabda langsam mando bu thong sem gai shinila nimchi le mi mamu mela oni de tenalo teta to gotamba benidigi ina mashima pa yoni de hinsa sa kamcho to mushla gato te chige khap
Gisago na hihib zumbe dola nam sam gato to do se shudula ya son no mi disu biro te berasum imbe se shudula de mila logi maship ina ka de ina mashi ya son de nam sam mi je se shudula te ya chman ta shunle ko le be de lejim june mashila ngara di ma ula ma de bila chanjalo te to na hib da cham chi shi chi la ngai ki na hib da anale ta wa joge se ta te na le pura hinsa sa ve thome la thoni di hinsa sa ve ro ma wa di na hinsa me Tesanam thenka gi kemina dari chadi chewe netana sago dileten mi chugi nyo chonchu chiru chapni na ya semshu jin chu ze eme ata gi diche kha chonthum di doba chu se gele chiru chu se chutham chense go chi jadu yub iru dinta nge soi kap bewachin chiru chu se chutham gi shule ya go chi jadu yub eme Dida chikha jakhursa nam chonthum gi tentho di do ni gi nangkhe nyamchi be chawe rewa du Ti jakhursa nam chonthum di chilo nitong gelu goje bewishima chimtho da chuyur chumato da to chinsi nyamchi gi la chu godin thapra mathap ime janda ne sege denle something dolkar gi nishu pyo I Tari tuse anim chika zamling na tuishu gi cheji di yarsing jodi yumidatin dulu ya yarsing jodo yup eme De debi zapim lo punaka Dzongkha na 20 degree Celsius sumchu so ge da changa thoki bemi di da to chinchi ge khapna cheji thoshu chi eme de achilo ni tong chu gu lo Dzongkha di na 20 thoshu thoki be di yesale degree Celsius le kor da changa gi thosu be thendi du Gyakab na chadru toshu chi imi punaka Dzongkha na chadru yarsing di chida digi chichi nyi le choni ko tsumi da tun kacha degree Celsius sumchu so gaya da cha nga tokyu bimi di heme toki tsudabsheb da toshu chi be tundidu. De gelyung chuche da namshirik be tewa da triba chin gyakab na chilo chikdong gubja gubchu ko dhru le nikdong kechi chi chunse chida dunbe na drishu gi cheji di chirnyom lo degree Celsius kechi nga da cha dhru re toki be du yu se me. Our studies show that the temperature, the maximum Shibjugi kablu ninja gi chari di hemai chiryom da chepda debi dinta ni gi na degree Celsius ni da chadu deche gi yasin son de yobe thonu iru dare yasin jumi di namshi juwale tendi imbe labmitsu dia netang debe jung sebi jungwa gi khamchu yup I dare namja gi diseberu ya chap machame da lu machubar kani di gi chade yasin ju ime normal pathway. And there is also the monsoon trough, which is not in its normal position. Dedachi ka tishu gi tseji di naba le pap chuni sumchi yume da de shumi duncha na le chabya chamni sumchi yu pi ime. De zamling na tishu gi tseji di Europe da North Africa, de le Middle East da Asia gi lungcho na degree Celsius yipchul tapchi gule di yarsing jodo yu pi me. Gelchi daju da triba chin namshi churwa le ten sadu yarsing di hasu chibe kotsu di tsapchin gi netang lo chume se ime. The intergovernmental zermi zamling chiso gi namshi juwe lede gi chadru di degree Celsius chi da cha nga gi yarsing juwe ka chadru gi duche masu chi da janshu gi duche di masu chi chung se ngen tak bede do. De zumbe chadru yarsing di degree Celsius ni lu hlebi gang le duwe di shura ta ni im le sanam da sowa lo ngen ka bombera woni me. Jangda netsu gi dion lo samten tolkar gi nyinju du senam tezi gi dulen beo yi. Bumthang Dzongkha sane baribrangi talu yubi 13 pema lingpei ga sangi nyedablu khore charu chu zobalu duche miguni sumchi yub eme dia thari mithugi sagu dinale charu chu kodi bado yeple nyedabgi misisu saja langup thendibedu de thari chungrap chengi sagu dazin bemidi mededa yana chukdichi mep eme Kunzatale baribrang khatu numkorna tün karma kechi de juwi shuma kanto be tün chuchu phe de juwi kap te tün pema lingpe ga sangna lhupime tengara sago dina juni gitenle tel haga gi kyuni sring doji gi lamtun be de yubi Tiani sago de bewochin te pema lingpa gi garsang su shuimbela te longong abja de chike ma pema lingpa khora ana judi gi be te pata de zumbel hanga te dele gotapse mago zum chimbela ani dichu ana zodomela ani sagodina te ani dichu zosawi thamalu dinale themiki charo simola chagi aro se shuimela chagi halu dichu anale themi di tengi ki donkhalu bewochinale ma chadu shugela ani chadinale ma ko tandomela te tatu mesechugi ani chadinale te ani ta terma be chajab me shugela te ani dichu karanale du bado me shugela
Temitsugi sagodi charo tsunibe komiluten rütentem zumbe tondo yobda dia shingi ratotsu pika tendi yobbe tontsube. Hema beche sati api tombo shingi ratote teni la ne be te yale lamura nale ma be te anele te tuba ni chira ni la jam tokta ni la ta dare na ba be ta ni de kera lomba be ta yale lamra meche da lam gi di mat membe la ta Dzongkha khechina chap tong la na gi cha yao de ta yene me se no me la Hema bewachin sagodina charutsu nyedabgi utsenda sanegi nekoptsugi chinlabgi tsuyube dumdari tu bado yubime. Iru tekamgi lo tsunale charo tu bamidi chap cherabe tendu yubda mila luchigi charutsu dujombedi chondelia tabdu yubi tokpa yubime. Tena sagona luchagi aru jombo omidi tsuki ani zumigi shingdi tsu lalen tabdigibe te ton ani zum kodo yubime shuge. Tena sagona lu bewachin te taan zum tongi kandigibe te sagudi halam chi yubchi te dinalu yumiki chagi aru di tsuta kara halam zokham chiga hyusunu shugela. ani lo mela ani be Te tsiring dojigi nga lu mitsugi shingi zo yubi lacha tsu lalen tabdi charo tsu kadibe kodo yubi nei temtin chibi. Mindula Hema ki kan le de chade namsam yela namsam pone tise maula. Dati nami sampo ne omela namsam soju tisu nyamni ki ter imi bate pelingi ter imi ba. Ani bidi tegi 차전 돌아가지. 같이 디실람로데 가네 마소비네 되게 땡아치 데 가사데 가네 민도 데베데 다도 전승게 중요하다 데베라 두스 주니라. 현대 베탑 가네 민도 파 정전당스지 손이 철시지 점사일 정전당스 주어진데 공기 파 꼬미 쇼베바데. 대안에 다 철시점 대안에 철시지 점 10점달로 땡아치나 레슨 이기 배설다 군자적까지 칸참 마소베데 대한 레벨한 루이스 주니라. Dizumbe neden digiteka pemalingpe densa zochimi tamjing tasagi lamda gelo tsuya chaja langup tendidu. Yongzhalu gade bijuno so wachinla. Dani chadi nga chira kichimna yobajin mekingi nebadi so dozu bisimigiri. Te yongzha yobalo tendi te chongjurbi me tendi yobigi lujudula. Ranglo tiruji topnigi tende chongjurbi nigi tende betebe namdap topjube wachin. Di 최경 송마디스 투미게 최경 송마디스 투 많이 따라 같이라 체솔로에 니까 두스 때비 노면 다 자사다 교 델레 Dzongkha 가라기 냠적이 돌레베 같이 더진의 심치 탑소 버진세 때비 노면 쓰슈돌라 Taruko gilamina tasagi katule nekapgi tablam chibe sagodina charo chu nyamsung begop kha chewikole dajangchi zonigi chaji yuze ime. Te sagodina pemalingpada kore age jusei zimchugi changko tsuya jeni yebda pemalingbai age dia chazogi labe michibe yicheki uime. Tertem pemalingpagi cha tsuya nyedapki rigo tsunale tunshina garsangna namdi lekchu bedi yebe yicheki bime. Te sagodi dulu tunyebi terchen pemalingpada dewa bom yeble nyamsung beni gitenlu parzulgi tablamtsu josu chibera tengobdi ka cheubi tendidu. Janda nesugi tenle pumtale kipchugi nyenju pyungi. Gakapna nyaso chongi la su chilo chiktong gubja gepchu chadang na gotsubishima mixel gira locho Dzongkha chu na nyaso chong tamigi changkha chu yarsing jodo yup eme. Dizumbe tare samchi Dzongkha na ornamental fish semi nyaso chong tamidi yonda tendo yup in. Dia kelo sumchuso chi lami dipan raj galegi gotholu nya sochongi la di towayi la chibe be yup in ru tari khora gyakapna zegengi nya sochong tapchubi lakhir yumi gergi mingom chibe tendi yup mache wombabya zo chudibedu. ngaragi ngote lava chindila warming depend raj kalela te I bewa chindi ugensi te tato desai sa go bewa chindi na norbugang geok na lungila ornamental fish ki thekadi te ngadi nangachira du gekhap na dulu di first applicant ila license ki thekala thomidi ornamental fish lamedi mola ani langachige da bebe ochindi the aesthetic purpose se available wala the kondisu by nature ngachigi aquarium disu so vela glass ki aquarium so shimle
콩 하나 자니기 일라치디 내기 장가 더 배워진디 500 대치디 뭐 더 콩 베이비 프라이레 더 봄 가라 장가 잡안에 배웠다 500 대치디 해마 배워진디 가라기 포겜기라 거기 배고 주이라 더 포겜 같이 배우면가 그다음에나 거기야 걸로 아트레 연된디 수진 때 아날레베 때 가라기 더 나날레라 더 패션지 오일라 YouTube लेवे ते आने फिलिपिन की मिची है वाला को तक होगी YouTube पेज है यू डेक्स्टर वर्ल्ड से तक होगी हो तो लेवे गाची आने हलपी वाला तो ऑर्नामेंटल फिश की ला दाउरेलो मींगा दिचिगी दा कस्टमर गा दिचिगी आने बावचिंदे इनकम पकाबेर थोपनी दोला तोंथा सुचु दिची थोपनी दोला गाची वी गेट मोर देन 30,000 दिची ने वाला accessories की थे खाती the example the decoration लो the filter pump and this the कोंगलो must ही ला ornamental fish पे वाचे gold fish ला and this the part importer पे दोस्त जो नहीं ला ते आने को कार supply पे भी ला problem से रोते issue यान अने लब रहा ते तो at present the छुकी कंगे ले ला छुकी कंगे लिए ते ना ग्यों की administrative में तो चिकाया ना जो थापची सिचुएशन ता खोंगी दा by next year August month नाले फाती खोंगी support बेनी से आनी बोला challenge सोसुदी आनी लांगा चिगे formalities मामे से जो कोबेला ता थांदेरा जो बचिंदिला ता goldfish की चामची मतो गागी दा passion सर दा interest निया जेमिलोला दा example बे बचिंदी और black moor से बोला गाचे black moor दा guppy fighter fish दा अंदर दा parent दी फाची के खापलेरा depend बे कोबे से जो कोबेला 다 럽니엘라 아이로 냐 가데베 같이베 안에 샤오모세 같이베 안에 글라스나 쭈베 샤오모세 디 콘디스데 안에 마자다세 메인디라니라 ornamental fish lamigi definition ra it's for the purpose of aesthetic purpose la people aesthetic purpose ki deno raila decoration ki deno so midsi ani kinimi no bala nga verate kholo achi advocate program chi bekop som chi yela future na lo mongpolo da aquatic world se mola ani chi indoor la kara indoor na zera ongla ornamental fish ki most probably 50% de chi ngagi chu be chani se ani plan chi la so ani ki purpose ti both education purpose as well as entertainment ya jongla ani ki Darigi duntane suchoji lerimdi techibe pithawi shume duntana lerimdi logdira phiuda chika logdi kuzu sambe chege kadiche